our Central Committee Vice President, Suchain Komostio, General Secretary, Chester Bikrom, Youth Secretary, Martin Songbe, Sir, CISA law to submit one memorandum. So, memorandum to based on that advertisement, like DC office for the post of coordinator FRA, Forest Right coordinator post license, and MIS program at the post license. So, it is post of that DC office for advertisement is in the meantime, it has to be circulated in the local newspaper in the regional language also, so that our applicant will wrong by any post reply for opportunity given for Bahalas. So, Forest Right Execute all India, all over India to Parliament to pass for our time. So, any person who is applying for this particular job, basically, they should be from the locality. So that local area of the people, so that they can go to the forest area. Forest right to Abni Jane and so Misaru strong representation for restricting eligibility for contractual posts at the district of FRA cell. West Carbiano to a local scheduled tribe, candidates on Misaru. Karon the Assam Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Vacancy and Service Post Act 1978 Motility Jai. 5% recently HAD Minister project they appointed 215 posts there so only 1 service and only 3 tribals has got that particular post. So it is a 6 schedule area both I am for Sabo. It took me that decision memorandum submit to rules. This is a question. Ini litum puthot West Carbianglong DC office ahem asai hemlong nangapali nangko bangela henlo non kedamtang chiklulo October 17 ni la isi advertisement paklangdo DC office pen West Carbianglong pen isi advertisement paklangdo labangso advertisement long bangke woreng warsai pansi paklang woreng warsai anghoy lake coordinator FRA cell FRA lake Forest Right Act lo so Forest Right Act implement Japan that woreng warsai non people lo lake anghoy men lake coordinator lape nasa dak adormha mate bainong toklo 35,000 lape na qualification kadu with that master in social science or social work knowledge on computer donangi experience minimum 5 years pulo lape arta tame ningkan thongke rapo pena bearing sidak toklo lason taksi adunchu post lake MIS mate program FRA phanolata tasila hingi ang hoya post dak paklang lo kapaklang lake 17 October an isi DC office a website pen paklang ponlo sita isia boreng website paklang iblo tante la DC website long paklang jot ke chokse local area long local newspaper regional language along pen chenglok kaduk with ame pangdak poneng busi ni tum pulo la pen 17 October pen pini ke last date puri long lo nike bansi adek pichok la si kopine boreng website pan tun itum thegnong long 30 days mate chiklo jon la sona por ki pi tekon long lo ita itum dak tekon long ke dake non ke only 10 days mate nike ve la sini itum DC sahab pan pini la memorandum mate itum submission kipi tekang lo lapen labang so a submission kopi put hagma nilipukang ko subject lake strong representation for restricting eligibility for contractual posts at the district FRA cell West Carbianglong to local scheduled tribe candidates only nilitum pulo ilitum dak la FRA mate Forest Right Act ta tribal atum forest angkang arlo kido un ajakong halai hui kelang Japan si labang so aing ge kasema 2006 aningkan ha Delhi si papas lo
sida itum kar biang long ke labang so ain implement mi de amasi itum wrong forest long ke do tum anta entitlement long le ta long le de la so aron implement mi de posi sida ne tum APSLC itum chu chiklo joni aprang ha Delhi ta me la FRA ko ta training dun lo la pen hala Delhi long bhumi adhikar andolon hala bang so all over India long le ka chadana tum do la FRA ron papas nangi pas India long padu nangi ku kipo tum lo ama se hada ni tum rame application mate petition pidun lo nilia mata Delhi long parliamentary standing committee to mathai no tame ning jelo je kar biang long ke forest right act ke entitlement long le ki pi ha ke zero implementation pusni thandun la pen that dima sata zero implementation pusni dum thandun Kasi hal hai itum complain ki pidun ke thandu na jok lo mene non bangke 17 October bangke worenga warsai la ke implement dia pan worenga warsai bangke non na paklang sita la dak bangke itum ke kelang ning bang la hano la bahai ni vet no la post ni vet a worenga warsai sta me itum la dak 6 do langkang long bangke tribes tum phansi ka panong lo pot tribal tum si long chatting si nil tum jong pon lo jong dun lo kopia por lo ke jong dun nei number 1 the supremacy of sixth schedule over legislation. Angdeng pi krehini sub paragraph 1 clause A ateng pen pulo tangte ada ke toks. Deh sixth schedule long. Paragraph 12 sub paragraph 1 clause A long ke tok ateng pulo tangte central act not state act not dak sixth schedule are located direct ke nang implement unit nang jok ni pu sedak paragraph 12 1 sub clause A long tok. Pulo tangte la dak ke itu modify back nang Lasi non DC tum advertise ki pita latum ta modify date and tum advertise pinai lasi non laki bita nga advertisement ke lake latum chi withdraw to si check cancel to si non fresh kar biang long mate 6 do langkang lo pande modify to ko advertisement pitu nei lape ni cap kali ni kong cap bak apor kini si ni tum dak top pon adun thu ni tum putulo da Assam 6 the Assam scheduled caste and scheduled tribe Reservation of Vacancies in Service and Post Act 1978. Non itum worenga warsai dakar bianglong cipi dun bom ke lake, non capalong dun bom an ke lake, state pen ka semar aron, state pen worenga warsai ka cipining arondo lake, the scheduled caste and scheduled tribe reservation and vacancy of Service and Post Act 1978 ateng sipibo. Hala state act long ateng pen pulo tangte 100% mane bang tharo isi apos paklang lo pulo tangte ST tum kilong dun 5% ST plain tum long dun 7.5% lesi lasi labang so aron ta state sick act se kasemar lasi 6 sidol arlo angkang arlo sakuria panke this act cannot imply directly itum dame dakar biang long bang kila modify nani athema 5% bet bang tharo long te bang post posting ke banji nang ke join ji hala dak school managing committee pudo gadi school managing committee tum bang alang itum deng det neng busin itum rap tum han chuning ring tum la pen kar biang long autonomous council tum mata mip deng dun un e puselang tum lo chetok ning state government pan busi itum bachini doing tum athema 215 na post ke la state ek aron ben sidai tum 6 long nang bikok la so posil tum long on the dead la si itum han pulo paragraph 20 teng pen 100% itum si jat asono ke long nangi pulo sida itum long on the dead la si SM school managing committee tum anta lage itum han illegal appointments itum kar 6 do lang kang lo ke nang ke job lo pura itum appointment nang pa join long le det si puthot fresh itum kapa pt fan tum bo inang kar bia tum tet ke pas ave der lo ma kar bia tum tet ke pas more than 700 plus dolang na anda worenga war cycle long li tela tum LP school lo tham thek thek hai thegi ke di la si ha tum han opportunity pinoi pusine tum pula no la advertise bia kha lang li advertisement polam pulo 5 years experience polam tok lo la pen hala da contractual claim bo matuman si job on chati polai khui ke tok dok lo la si tum ke apply dun sum krung lo la si modify lo pulo kente 5 years experience thai ke LP school lo tham ki pawe de no anu tin job on un po kente non kada 5 years service long ke claim experience nang ji plon te lake itum ke weda thailo a service a contractual si long dun de plo tangte experience ku purma de doi ke kalima am pa hala contractual long non la dakta contractual pulo la dakta non tribal tu me sinang apply det lo te non tribal tu ke bank ke experience tang du
ha tumgi bang long bompo sita tumgi contractual da avide lo ke claim tang non doctor de contractual ta la experience 5 years nang ended bonte la ke tumgi aveli lo doctor tum jog du no lo ke di te jog du ne te nang reject that poke di la si la 5 year experience than penal mantu lo than ke in the time of modification modify ke claim hole tum than penal pa avide no il tum ka du ke ta jogon long po la pen ST Hills tum si long weg nang po la pen most preferable ke Karbi Alam thek weg nang po chalo bo